Ljubitelice in ljubitelji nogometa, prisrčen pozdrav. Sportklubova ekipa nadaljuje z obiski slovenskih prvoligašev. Tokrat smo v prestolnici v Ljubljani, obiskali pa smo Olimpijo in Bravo. Tako v moji družbi je trener Olimpije Albert Riera, stari znanec slovenskih zelenic. Pogovorili se bomo seveda v angleščini, moja španščina žal ni dovolj dobra. Albert, welcome back to Slovenia first. How do you like it here in Ljubljana? I don't know a lot about the city. The previous interview they were asking me about the city, but I have to say the truth. I mean, I don't have time at the moment to be a tourist to see the city. Hopefully, I will have time in the future, but now I'm totally concentrate how to make these players to play a proper football and to win games. This is the most important now. So you work 24/7? Yeah, totally. Even probably I never been in this situation that happened to me, not even as a football player. Many nights without sleeping and having a lot of ideas, getting the notebook and having notes, because I feel that I need to give them the information, I need to give them options. So as I told you, when you're a player, you are one, but now I'm working for 22, 23 players, and then I need to give a lot of information to them to as I said, not to teach them, but they need the way how to play, and this is the most important for me. You can be a talent player, individual player, but football is collective, and you need to know what to do when you have the ball, but also when you don't have the ball. What was the main reason you accepted the challenge from Olympia? Well, they contact me, and I was always thinking that I prefer always to be in a club, in a team that has the expectation high, like this one. That from the first day I said that I have in my hands one Ferrari. So this is to fight for the championship, to win, to looking high. So I think everybody gonna understand that it's better always to play for win than not to just to be in the middle or to be relegated, right? So that was one of my main targets, and happy to be here, to have my first experience as a head coach with a club that I can win things. You have been with the team for some time. How could you describe the team, the players, the energy? What I will say is that the players, I couldn't imagine that they will get all the ideas as fast as they are getting, because it's not easy that you come in from even from a different countries, and I am coming to another country to try and to get. I'm not saying different either, because in football I don't like to say that we are inventing something. In football, almost everything is invented. But new ideas, new way to play. The first day was just two small things to the players that I said. For me, the most important is that the players, they know to play in different positions. That it means that you understanding the game. Because if one player plays in only one position, sometimes you are doing everything automatically. That you know how to do in this position, but when they move you in another position, then you are lost. So this is what I told to the players. I want in few months that all the players, they need to play in 2 or 3 positions. And the reason why is because we will not play always on the same way. This game is about to surprise the opponent, and how to surprise the opponent is also to change tactically positions, and as I said, they need to know how to play in different ways. Yeah. You opened now a question. What kind of football do you want that Olympia plays? That's okay. I consider myself that I'm more offensive than defensive, but and this is a typical question also from the people. No, what is your system, or tactically how you play? A coach, you cannot choose just one system. If there is only one system that is the best in the world, all the coaches will play with this system, right? But there is not only one, there are many. And the most important is that you depend on the players, which player you have, and the best system to play with these players. So I'm trying to get this, with the position that they will be, then they will play on the best way. They will play a good football, because I believe if you play a good football, you are closer to win. You played in Slovenian league in your career. What would you say, is league now better? I said last week when we had the meeting with all the coaches that I really appreciate the job that they are doing. That is nice, and then it has to be on this way. It has to be competitive, but at the same time we must be
friendly on the way that we must compete each other, trying to find a way how to surprise one to the other one, because this will make better our teams and also us as coaches, right? So I congratulate all the coaches on the meeting that we had, because also I was surprised, for example, Bravo coach that is already almost 4 years or 4 years there managing. That is not easy in a modern football, that one coach is a long time the same position, and then we know that always Maribor and Olimpia are fighting for the title, but now lately you have Koper, lately you have also Mura, you have Bravo doing well, the rest of the team doing well. Celje will be also competing very well. The rest of the team probably also, you could see at the start of the season Maribor lost at home 0-3 against Radomlje. Doesn't exist any easy game. This has to be clear, because sometimes we subestimate in football the teams. Like, for example, we play against Luxemburgo team, and everybody could think that it will be easier. In football, if you don't take it serious every single game and you don't prepare properly, all the teams can beat you. This is the truth. This is not some sentence done. We play against a team that they will play 7 at the back, 5+2. So it was not easy to play against a team like that, just waiting for our mistakes. So what I'm trying to say is that we must be competitive in this league. As you said, they are progressing. They are every time better and better. And I think this is the way how we must work and to grow up the level of this league. Yeah. For the end, maybe, can you tell us what Mr. Guardiola said to you when he called you? Well, we were in touch before to sign for Olimpia Ljubljana. We were talking about the possibility to be as a head coach, because we were talking about Domènec Torrent, that he was my coach last year, and they've been working 15 years. And I really appreciate what I learned last year from Domènec Torrent, because he was a master for me, working close to him. And Tome had a master with Pep Guardiola, working during 15 years. But at the end, the coach, you must be yourself. It's great to know a lot of ideas from one, from other one, but at the end you have to be yourself, what you feel. And it's impossible two coaches to be same. So of course you get ideas from all of them, but at the end I know what I want to play, how I am enjoying, because with the thing that I am enjoying, it will be the best way to transmit to the players, to the team, the way how to play. Yeah. Mr. Jera, thank you for your time and good luck in your season. Thank you very much. Thanks. Tako, poglejmo še v slačilnico. Ob meni je kapetan Olimpije, Timi, lep pozdrav. Kako ste? V redu, v redu. Zaenkrat žal brez pomoči na zelenici, ampak Olimpija je začela to sezono tako, kot si je želela. Ja, uspešno, ampak pod narekovaji, no, z samo igro tudi sama ekipa še ni zadovoljna, ampak vemo, da v evropskih kvalifikacijah nazadnje odloča sam rezultat in to je najpomembnejša stvar. Tako da uspelo nam je se uvrstiti v drugi krog in zdaj smo že usmerjeni proti Romunom. V ligi pa nam je neko prijetno presenečenje uspelo in smo po res parih težkih dnevih, tudi za glavo kot za samo telo, so pač fantje zborbali in so 3 točke proti Muri ostale doma. Morda greva najprej v tisto pripravljalno obdobje, takrat se je veliko dogajalo. Koliko je to težko za igralca, ko se veliko piše v klubu, potrebno pa je seveda skrbeti za svojo pripravljenost, pa igralec niti ne ve, kakšna bo prihodnost. Ja, res je bilo ogromno dogajanja, tudi sama slačilnica, dosti stvari ni vedela, so bili v neki temi pod narekovaji, kaj se bo zdaj zgodilo. Razen mogoče mene pa še določenih, ki smo bili bolj obveščeni. Ampak tudi jaz kot kapetan nisem želel, da bi to imelo prevelik vpliv na ostale fante in jih nisem želel ubadati s temi problemi v klubu. Je pa definitivno težko, ker nenazadnje mi smo plačani, da igramo nogomet in vse te ostale stvari ti sam jemljajo fokus od treninga in od igre in težko to pozitivno vpliva na tebe, tudi če ti imaš občutek mogoče, da sej ne, vseeno psiha dela svoje in potem se pri vsakem malo pozna in na koncu kot celota to slabše izgleda, kot bi drugače. Je pa verjamem, da mogoče bilo težje za tiste ta nove fante, ki so pač prišli komaj v klub, mogoče si jih je trener Robert Prosinečki želel, te prepelje, ti da zaupanje in potem čez noč kar naenkrat menjava in verjamem, da je tistim fantom najtežje, ker so zdaj v neki coni, ko ne vejo, kaj se bo z njimi dogajalo, ali se še računa na njih in
tukaj mora ekipa pač stopiti skupaj in tudi njim pomagati, da jim pokažemo, da jih mi cenimo in da jih rabimo. In, ne vem, no, jaz mislim, da je v tem trenutku najbolj pomembno res, da slačilnica drži skupaj in da smo kot eno in ne glede na vse, kaj se dogaja okoli kluba, mi smo tisti na koncu, ki igramo in od nas je odvisen rezultat pa dosti nosi klubu, tako da moramo biti sami na sebe sfokusirani. Omenili ste že nekdanjega trenerja, prišel je potem Albert Riera, ki ima veliko mednarodnih izkušenj kot igralec, kot trener, vseeno novinec, ampak morda kakšni so bili ti začetni dnevi z njim, kako se vam zdi v vlogi trenerja? Pa moram reči, da se je trener res izkazal v prvih dneh. Bili smo prav malo šokirani, v kako kratkem času je lahko obrnil klimo in pa pač stanje v ekipi. Kako sem rekel, glede na vse, kaj se je dogajalo, je potem res hitro vsem našel fokus, da smo se pač res začeli fokusirati na treninge, da smo šli v profesionalno smer in pač neko pravo pot. Tako da nas je nekako zamotil, da potem pozabiš na vse to dogajanje okoli kluba in da si fokusiran na ta trening in na tekme. Tako da mislim, da se je res v kratkem času izredno izkazal. Ima absolutno našo podporo, res hitro je pridobil slačilnico na svojo stran in tudi vidi se, da je velik profesionalec, da je prišel iz top nivoja, tudi kot pomočnik trenera je delal na res visokem nivoju in je postavil neke norme, neke standarde, ki se jih moramo držati in videlo se je kar hitro, no, da je res na veliko igralcev naredil vtis pozitiven in to dosti pomaga. No. To se je videlo nekako tudi na prvi tekmi v državnem prvenstvu, ko ste že sami dejali, ko ste pripravili presenečenje. Kakšen bo cilj v državnem prvenstvu za Olimpijo? Je to tisti edini logični cilj, ki ga zagovarjajo navijači, pot po naslov? Pa mislim, mi smo nekako navajeni se boriti za naslov in dvomim, da bi se zdaj kdo sprijaznil za bilo kaj manj. Tako da mi bomo definitivno vsako tekmo poskušali zmagati, imamo neko samozavest in verjamemo, da imamo dosti kvalitete, da lahko vsakega premagamo in na dolgi rok bi to moglo voditi v neko borbo za naslov. Moramo pa iti tekmo po tekmo, da ne preskakujemo stvari. Tukaj še je zdaj Evropa. Drugo so pa pač potem seveda realni cilji, tudi finančno, to pa mislim, da nisem jaz pravi naslov, da se to vpraša vodstvo upravo kluba. In da potem oni pač povedo, kaj zdaj bo ta nova Olimpija, ali bomo mi razvijali mlade igralce, ali bomo šli na uspehe v prvenstvu, ker se potem tudi finančno to razlikuje in je vredno, da ima pač klub neko jasno vizijo. Tu se potem pojavlja tudi vprašanje za vas o prihodnosti, če bo šlo v razvoj mladih igralcev, najverjetneje vas vseeno vleče v tujino. Sigurno bi si vsak želel narediti korak naprej v karieri. Še vseeno sem dokaj mlad in če bi pač mi zdaj uspel nek soliden prestop, bi še vseeno imel nekaj let kariere v tujini pred sabo, če bi si seveda tam dokazal. Tako da to bi si jaz sigurno želel, ni to zdaj velika skrivnost. Je pa res, da pač dokaj sem tukaj, bom pa pač tudi pomagal mlajšim, ki so trenutno tukaj. Mi starejši z malo izkušnjami moramo njih pomagati, da bo pač klub imel neko zdravo sredino, tudi ko mi zapustimo klub, ker vsi vemo, da klub je večen in vsak se bo slej ko prej zamenjal. Jaz bi si želel, da ob morebitnem mojem odhodu nekoč, da bi pač ekipa bila pošlihtana, po domače, da bi bilo res tako, kot mora biti in da ne bi pustil neke prevelike luknje za sabo. Imamo kar nekaj mladih, zanimivih, perspektivnih, predvsem Sešljarja tukaj v sredini. Jaz vidim, ki bi lahko bil mogoče nek moj naslednik. Tudi pri njemu potem z letom, dvema igranja bi potem verjetno prišlo do te želje po odhodu v tujino, ker pač to je neka normalna pot v razvoju igralca. To bi si jaz želel, da če že slučajno odidem, da vseeno pustim nekaj dobrega v klubu, pa da bo ekipa zmožna brez neke prevelike luknje brez mene. Super, hvala za pogovor, hvala tudi za iskrenost in pa jasno srečno v novi sezoni. Hvala. Kot rečeno, smo pred sezono obiskali tudi tabor Brava in v naši družbi glavni trener ekipe Brava, Dejan Grabič. Gospod Grabič, pozdravljeni. Lep pozdrav.
Za začetek nekako Bravo v zadnjih sezonah, vemo, kako je šla vaša zgodba iz druge lige v stabilnega prvoligaša, potem pravzaprav vsako sezono kakšno mesto više, počasi spogledovanje tudi že za Evropo, lani finale pokala. Zdi se torej vsaka sezona stopničko naprej, kaj lahko pričakujemo v tej novi? Res je, da imamo neko konstantno počasno rast. Eno so želje, drugo je pa tisto, kar si mi zastavimo kot realne cilje. Želje so ponovadi više od tega, kar si zastavimo, in želje so takšne, da želimo res zmagati na vsaki tekmi. Se pravi, iščemo pot do zmage, kako bomo dali gol, kako ga ne dobili. Zdaj pa, kje je naš limit v tej sezoni, je težko povedati, zato ker je to toliko nek splet, toliko veliko okoliščin, da se nam mora veliko stvari poklopiti, da bi lahko naredili tisto, kar si res želimo. Zdaj, če sem konkreten, če imamo podobno ekipo kot lani in jo imamo, bi bil nekako logičen korak naprej. Se pravi, to, da bi izborili Evropo. Naša želja je Evropa, se pa zavedamo, kako je vsaka sezona posebna, koliko stvari se nam mora poklopiti, da lahko svoj potencial sploh pokažemo. Tako da v teh napovedih smo previdni, optimistični, ampak previdni. Se pravi, mi bomo poskušali biti še enkrat stabilni in pogledovati proti Evropi. Ob tem pa ne zanemariti našega osnovnega poslanstva. To pa rdečo nit vlečemo že zdaj, mislim, da kar 10 let. In to pa je uveljavljanje mladih igralcev, predvsem slovenskih, če je možno, in se pravi usklajenost poslovno-športnega dela, da se financiramo predvsem iz prodaje igralcev. Kar se tiče minulih sezon, še posebej lanske, nekako sinonim Brava oziroma ta stabilnost ekipe, na kateri ste gradili res čvrsta obramba, v letošnjem poletju pa ste dodali dva nova, recimo temu, ofenzivna nogometaša, enega na sredini igrišča in napadalca, govorim seveda o Ivanu Šaraniču in o Luki Štoru. Kaj nekako pričakujete, da bosta ta dva novinca prinesla ekipi? Predvsem to, da se bo čim hitreje vklopila v naš nek koncept igre. In po naših izkušnjah zdaj, oziroma tudi po mojih izkušnjah, jaz lahko povem, da sta zelo dojemljiva in da sta hitro razumela, kaj hočemo na teh določenih položajih. Kaj bosta pa prinesla? Dodana vrednost. Ivan Šaranič je velik talent, on ima nekaj, on se drugače dotika žoge, on ima hitrejšo idejo, kot jo ima nekdo drug v igri. Druga stvar je pa, na kateri hočemo delati, oziroma na kateri tudi on mora napredovati, je pa igra v fazi branjenja. Če hoče postati kompleten igralec, bo moral to obvladati. Kar pa veseli je pa to, da ima veliko voljo in da je zelo nogometno inteligenten in da je to zelo hitro tudi dojel. Kar se tiče Luke Štora, on je dokazan igralec na slovenskih zelenicah, ima tudi izkušnje iz tujine, napadalec, ki je podobno nevaren za napadanje globine in tudi v medprostoru zelo enostaven oziroma učinkovit. Od njega pričakujemo predvsem normalno gole in pa to, da nam bo še dodal tisto neko kakovost, kako prehajati, kako zaključevati napade, kako prehajati res v zadnjo tretjino in biti tam konkreten. Gospod Grabič, pogosto, ko se z vami pogovarjamo po tekmah, nekako vedno pravite, da morajo biti vsi nogometaši, ki so na igrišču v majici Brava, kompaktni, pravočasni, pravočasno se pozicionirati, zapirati položaje v obrambi, potem pa lahko nekako Bravo razvije to vašo prepoznavno igro, se pravi čvrsti v obrambi, potem s to hitro tranzicijo direktno proti vratom. To je nekako sistem, ki verjetno zahteva kar precej uigravanja, kar precej dela. Je morda tudi ta sistem dela nekako razlog, da Bravo praviloma v tem poletnem prestopnem roku ni pretirano aktiven na poletni tržnici, ker bi potem seveda ta proces nekako, da se novi igralci privadijo na sistem, trajal enostavno preveč časa? Ne bi rekel, da smo šli namensko v to, bolj nas je v to prisilila situacija na trgu. Se pravi, da mi nismo v tem prestopnem roku zaenkrat še prodali z izjemo Amarja Memića, ki je šel nekaj dni nazaj v Južno Afriko.
nismo naredili transferja kot v prejšnjih letih. Je pa res, da smo v prejšnjih letih podobno neke stvari zaključili ob koncu avgusta. Zdaj pa, kar se tiče našega načina dela, faza branjenja je itak osnova vsake resne ekipe. To je res, da je to osnova in da od tukaj se vse začenja. Ampak če vam iskreno povem, mi delamo v procentih, večinoma delamo kompletno igro, veliko z igralnimi oblikami in sploh igro 11-11. Ko pa se fokusiramo na določen moment, recimo fazo branjenja, je tega veliko manj kot faze napada, zato ker je fazo branjenja veliko lažje natrenirati. Manj kompleksne situacije so, bolj šablonsko se lahko vse postavi in igralci to hitreje razumejo. Kar se tiče pa napada, je pa toliko več atipičnih situacij v napadu, seveda, in je treba teže je to natrenirati. Se pravi, rabiš več časa, več ponovitev, več vztrajanja vseh igralcev oziroma tudi trenerskega štaba pri treniranju tega. Letos se mi zdi, da bomo boljši v organizaciji napada, da bomo znali boljše pripraviti napad in ne smemo pa izgubiti naše usmerjenosti. Tukaj je naš nek izziv, da ne bomo s tem, ko bomo boljši v pripravi napada, izgubili našo direktnost. In na tem veliko delamo. V pripravljenem obdobju smo bili v tem odlični. Na prvi tekmi proti Gorici smo bili zelo dobri, do trenutka, ko se nam je tekma podrla in potem z 10 igralci oziroma 9 v polju nismo znali razviti enakih avtomatizmov, ki jih drugače imamo. V glavnem, to sta dve stvari. Faza branjenja, želimo se braniti više kot lani, z več presinga, v fazi napada pa malo boljše pripraviti napad, ampak vseeno biti čim bolj direktno usmerjeni proti nasprotnikovem golu. Gospod Grabič, če za konec se še enkrat vrnemo pravzaprav na začetek pogovora. Dejali smo, bravo, vsaka sezona nekako stopnička naprej, seveda s tem tudi vaša trenerska kariera. Veliko se je že v tem poletju nekako tudi govorilo o vaši prihodnosti. Bravo je zelo pozitivna zgodba slovenskega nogometa, ampak tudi sami ste že kdaj recimo dejali, da se sprašujete, kdaj boste recimo tu dosegli nek svoj vrh, kakšna so vaša pričakovanja, vaše želje za nadaljevanje trenerske kariere? Jaz sem se bolj spraševal, kdaj bo Bravo kot sistem, ki ga imamo, sistem dela, sistem treniranja, sistem ustroja kluba dosegel nek limit. Ker jaz ga zaenkrat še ne vidim. Se pravi, jaz vidim, da imamo ogromno prostora za napredek in imamo veliko rezerve na vseh področjih. Zdaj, kar se tiče nekih ponudb ali pa kaj podobnega, zavedam se, da je tukaj predvsem ta sistem oziroma koliko ljudi je vpletenih in na kakšen način smo organizirani v delo prve ekipe, je ta, ki prinaša razliko. Tukaj nisem jaz, ampak je vpletenih med 20 in 30 ljudi, kar je za slovenske razmere zelo veliko. In zdaj, če bi prišla kdaj res konkretna ponudba, bi jo gledal predvsem iz takšnega vidika, kakšen kader bi bil tam na razpolago, koliko ljudi bi lahko vzel s sabo in v končni fazi, ali smo tukaj že dosegli svoj limit. In ga nismo. Mislim, da lepo rastemo. Ni nujno, da bo ta sezona nadgradnja naslednje, prejšnje, ker veliko stvari se mora poklopiti. Recimo zdaj že na prvi tekmi se nam je porušilo z rdečim kartonom in še z nekimi poškodbami in to hitro prideš v neke nesigurne vode, ko se ti, serija slabih rezultatov ti zapelje celotno sezono, podobno kot Domžalam lani in še komu drugemu. Zato hočem povedati, vse te vzpone in padce, ki smo jih preživljali v prejšnjih sezonah, smo preživljali zato, ker imamo fantastičen klub, ker je pravilno organiziran, ker imamo pravilne vrednote, pravilno filozofijo. Zdaj pa za korak naprej bi pa to bila prva točka, o kateri bi jaz razmišljal, če bi sploh prišlo do tega. Gospod Grabič, najlepša hvala za vaš čas in uspešno sezono želim. Hvala tudi vam. Tako, po Dejanu Grabiču v naši družbi še kapetan Brava, Martin Kramarič. Martin, pozdravljen. Pozdravljeni. Najprej nas zanima
kakšen je utrip slačilnice Brava pred novo sezono. Vemo, kar se tiče teh zadnjih, vselej nek napredek. Tudi sami ste zdaj že kar nekaj časa del ekipe Brava, tudi kapetan, jasno eden izmed nosilcev igre in mislim, da kar pravi sogovornik. Zato, da nam tudi nekoliko razkrijete, o čem se fantje pogovarjate zdaj na začetku nove sezone, kakšni so cilji? Cilji so sigurno višji kot lani. Lani nam je za las ušla Evropa, letos točno to napadamo. Mislim, da smo sposobni, tudi boljša ekipa je, mislim, da smo nadgradili na vseh pozicijah, tako da sigurno je cilj Evropa. Martin, vi ste v ekipi zadolženi za kreativnost, tega smo vajeni že lanskih sezon. Zdaj imate v napadu dva nova soigralca, Ivana Šaraniča in pa Luko Štora. Kakšno je vaše sodelovanje? Nekako ste se že dodobra spoznali, predvsem tudi že uigrali v igri? Ja, Štora poznam že iz mladinski selekciji Maribora, tako da se že od tam poznava, se ujameva in tako. Šaranič pa pač je pokazal svojo kvaliteto že, da pač prihaja iz velikega Dinama in mislim, da bo on prelomnica letos v napadu. Martin, vi ste nekako tudi kot igralec zaznamovan ali pa zelo pozitivna vaša zgodba o tem, da vas na domačih tekmah v Ljubljani vedno spremlja tudi zelo lepa četa navijačev iz domače Bele krajine. Vemo, Bela krajina zelo nogometna slovenska pokrajina, velikokrat se šalimo, da lahko sestavimo močno enajsterico Belokranjcev. Kaj vam pomeni ta podpora in verjetno lahko pričakujemo tudi v novi sezoni? Ja, sigurno so že sporočili, da prihajajo na tekme, da bodo prišli na tekme. Se pa veselim, to so moji prijatelji od otroštva in mi zelo veliko pomeni, da pridejo me podpirati. Kot sem že dejal, nekako že nekaj sezon stalnica Brava, nogometaš, ki pogosto izstopa. Če malce pogledava še v prihodnost, zdaj je pred vami seveda novo tekmovalno obdobje, verjetno ste osredotočeni na tukaj in zdaj. Kaj pa vaši cilji za naprej? Sigurno hočem nek napredek v tujino narediti, ampak jaz sem fokusiran na Bravo, narediti kar se da dobro sezono in potem bomo pa videli. Martin, najlepša hvala in uspešno sezono želim. Hvala. Tako, s tem smo sklenili naš obisk prestolnice, izvedeli smo, kakšne so želje in cilji pri Bravu in pri Olimpiji. Sedaj pa preostane samo še slovo. Hvala vam za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.